الحمد لله رب العالمين دل حسن بو عالم شقوم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أستوشو لديل تعقلن شيد سناب وستوشتا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أستوشو لدوس محمد قيمر ديل سلام قلتن ديل إلشغلرنا ديل ليخلرنا ديل شي خلق أستنا خارجن هلر شي جرجرين هلر أستوشو لدوس إيش قيمر وإذا أدى الأمانة وبلغ الرسالة شين دال إدلن خلدل أمانة إذا ناخي دقاشين خلدل تون دال إدلن خلدل أمانة ناخي ديل تعوية شابقوية ألا شين إدلن خلدل بشوق دين ناخي دقاشين إدوك دال تون إدلن خلدل أمانة أمانة دقاشين تو دقاشين خلال تيشوق دوس دال شين إدلن خلدل بشوق دين إذا ناخي دقاشين خلال تيشوق دوس ونسع للأمة فكشف الله به الغمة شي أمتنا ديكن هي خم بنا ديكلو إشخل قيمة ولد دال سلغولتن دال تنسى تن ديكل أربعة دولش تن يبقى أتبعنيته أتقيمر أمته دال سلغولتن نعم بولا غير بال سنجتن دقا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين دال سلام مرسلتنا أخويتنا أصحابنا أخويتنا دا قرآن تعبوخ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ديل إلشنو شيئا دعقودين دون سعيفلش ديل إلشنو شيئا دو دول إلشنو دو دولش بو ديل قرآن تعبوخ Pojmar شابوخ ديل سلام خلطن عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة فإن كل بدعة محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة شونت احدشون ايلر koyamar del salam koyupsun. Şi sünnet lildir. Tün sünnet budu, sünnet budu. Koyamar ellikdu, koyamar dinekdu. Koyamar del salam koyupsun. Volçiga hanah tün ashab din dolhum. İmekşdu, yemekşdat ala koyamar humatsa olş otanna moqullu den koyamar rez xil bolma. Koyamar ellik, koyamar dinek, koyamar muqullu dendol. Qohama sunnattu. Sunnat, şiye sunnat duşun liyildi, elle koyamar delsin olsun. Şiye sunnat liyil diyeleş. Ve sunnatul hulafa'ur raşidin al-mahdiyyin min ba'di. Şiir ihil ol nisa halifş. Bu nis halifş. Abu Bakr, koyamar da'ayatullah delsin olsun. Umar, tak Osman, tak Ali. Tser sünnet, tsere gayten dolhuma iza sünnet düşün ele. Koyamaz ele sanırım. Temassaku biha sünnet halat li khillish, sünnet halat li khillish. وعدوا عليها بالنواجذ. تيحار نواجذ تيحار قيل شوش وقر تيحار تسرقش حلوت شلو تيحار قيرش سني حلوت شلوما çoğulut dele işi sünnet şil dahil bolça şi halifi tser sünnet ihar sergiş lot şoluma hala çoğula sreytep otsol çoğ in halatla şeyler koymalı dersen işi sünnet halatla şey halar sergişler doluma dahiyetler tarluşdu ihar qeyrishsanni lahjolama iza çoğulu şu otsol çoğ şi sünnet şil dahil bolça hulafa raşidin tser sünnet çoğ halatla eller koymalı dersen olsun يوغل قيامر دير سلام خلتن وإياكم ومحدثات الأمور
كل يقدح كندول هم شيء لغولش بوسو الدنيا عاينز بيمر ديرسا وقلتن زمن شو يوصل تاعها تن أصحابش زمن شو خلا دوتش دول هما يوكل تحت دين دول هما يتملات لش بس كل دين دول شونا لغولش فإن كل محدثة بدعة كل دين دولهم دقي إذا بدعة دشون مستو بدعة تلر دشون إلى القيامة دال أمر ده قرآن شو دال أمر ده وما آتاكم الرسول فخذوه Peygamber aleyhisselam koyulsun şey daqovdin dolgun haiyetliş. Elle dal umardu. Yo dal nehdu ve ma nahakum anhu fantahu. Peygamber aleyhisselam koyulsun şey nehdin dol şumna yo doluş. Peygamber di el dolun diliş tu madi el dol şumna gen diliş madiliş tu madi el dolun. Ahqa Peygamber aleyhisselam koyulsun sunna tu den busul din dühül dolş dol human lilaş bolçun çerna dal Kur'an çoğ çerna qiyrimluş çerna az kırduşum olş qiyrimluş ayet duvar فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ İnâ khalır loyl bâh dal Peygamber delsalam hulçun omranna tu di el dolçuman dühloyaş İçeliyorlar. To di elikse de şkiliyorlar bolum. Liyorlar bolç nahi dayala qiyram loşa nehdeştu. An tusibahum fitnatun. Peygamber dersalım hultunna Ömer din dol homa çadiyaş bol nahlar loyla hanlar loyliş. Şeyge fitan qaçan. Fitan bo dolçun ma'na dok dolçuna. Fitan bo وميل دول هم اتسوچو دوشتو şeyge tabuham xaçaqlar loyluş Peygamber Ömer'ne dühlü yaşkın bolş nahi tabuham qoçur bu işek buham xaçaqlar loyluş ya bax o yusibahum azabun alimun ya şeyge lazvaşkıl dol az xaçaqlar loyluş دال قرآن جعتي بوخ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا شنو دير إلچن نقلاسر دشن أسوة حسنة أرچي پيمر ديلسن ولسن دين دوهر هم پيمر دوهر هم پيمر مگين دوهر هم الله Os Peygamber naqlasar duşun, su dinlik der duşun, çünkü su tigir masal haiyetser duşun, bu da Kur'an çok. Peygamber haiyetliş, su dinlik diyeliş, su ellik diyeliş, su magin dolum diyeliş, bu da. Şuna Peygamber masal haiyetser duşun, çünkü naqlasar duşun, çünkü naqlasliş. Hamdu elçi لمن كان يرجو الله واليوم الآخر شيء دل قيمة دينا دل دعو القيتري ستشورشو Peygamber مثلا يسلش Peygamber dinek diyeliş tu ellik diyeliş tu din magin doluma mag diyeliş Bog da oranço İza kan doğç qiymet dina masu adam dal dühül dahuttur dorştu dal dühül dahvatçı o dal dühül şa dahvatçı del şiyene rez khilri dal dühül khatç şa dal dühül khatçı del şiyene rez khilri satü şuurçu emetti so dal dühül huttur şu del dal emetti del sun rez khilri dal şa del sun rez khilri satü şilvi şu masu busolsta